Yes, reka twongere tubane namwe aho muherereye hose tubifurize weekend nziza, weekend yuje umugisha, tubifurize icyumweru cyiza, icyumweru cyuje umugisha aho mudutega amatwi muherereye yaba abari mu gihugu cy'u Burundi mu bice bitandukanye, Kayanza, komine zitandukanye, mu by'ukuri tusuhuza abaherereye mu Cibitoke, abaherereye Igitega, Imabayi, Imakamba n'ahandi hose muri rusange ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Dusuhuza abaherereye hariya ku kiyaga Tanganyika, Nyanza Rake, dusuhuze n'abaherereye mu bindi bice bigiye bitandukanye mu by'ukuri by'iki gihugu cy'u Burundi, yaba abari hano Igitega, nyamuneka tubateze amatwi kandi mu by'ukuri tubahaye ikaze rero muri iki kiganiro. Nk'uko bisanzwe tutari buze kwibanda mu magambo menshi, reka inkuru yacu y'uyu munsi tuyihere kuri iyi nkuru nyamuneka, cyangwa se mubanze mutega amatwi mwumva aka kantu kugira ngo tubone uburyo tujyanamo neza mu kiganiro cyacu twamaze kugenda tubategurira. Ari ndiri bamwe bapfa imiryango ntibimenyeshwe, abandi bishitse bagatahanwa ibiziga, ugasanga bahambwa mu kinyegero, umuryango bakawubwira bati murabe ntimurenze abantu bake cyane, zisira ko umuryango wekurigwa kurenza abantu nka 15 baje gushingura uwabo, bakababuza gukora ibigandaro, imiryango ikabaza indishi, abandi nabo bakaguma ngaho batazi ababo bahereye, ibintu bikaguma ari bibazo bimeze gutyo. Uyu ari kuvuga ku basirikare b'abarundi ndetse n'urupfu rubibapfa, by'umwihariko abicwa na M23. Igisirikare cy'u Burundi ntikigire uruhare rwo kugaruka inyuma ngo kize gitware mayiti zabo, bagakomeza kugenda baborera ku misozi ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Yini nkuri babaje, nyamuneka mugomba gutega amatwi kandi mukumva neza. Uyu ni umurundi, nyamuneka uyu ni umurundi, mubyumve neza, aravuga neza ururimi rw'ikirundi, aragira ati birababaje cyane kandi biteye agahinda kubona abasirikare b'igihugu baba baragiye muri misiyo boherejwemo n'igihugu ariko bagapfa bakarasirwa ku rugamba, nihabe gahunda yo gukomeza kujya gushaka mayiti zabo kugira ngo baze bashyingurwe. Ndetse benshi hari n'abapfa imiryango yabo ntibibwirwe, umugore yaba umugabo yaragiye ku rugamba akazumva ngo umugabo yarapfuye mu gihe runaka, cyangwa yabona adatahutse adatashye akavuga ati n'ubundi ubwo byararangiye, niba ataratashye se ubwo byagenze bite, ubwo yarapfuye. Ngira ngo mukomeze mwumve ibyo uyu mugabo arimo arakomeza bivuga. Ndahita mbabwira ingingo nshaka ko tuganiraho uyu munsi mu by'ukuri, by'umwihariko dukurikije uburyo bihagaze ku butaka bw'iki gihugu cy'u Burundi ndetse n'impungenge zikomeye bikomeje kuba byateza. Turimo turavuga iby'abasirikare bari kugwa ku butaka bwa Kongo, ariko mu gihugu cy'u Burundi imbereho abaturage bashobora kuza kwicwa n'inzara. Nyamuneka mushobora kuza kugenda mu byumba. Reka dukomeze ikiganiro. Ushika uyu munsi nta gitigiri kizwi cy'abasirikare bose hamwe bamaze kugwa muri iyo ntambara, ariko mu bihe bitandukanye nko muri 2025 mu kwezi kwa mbere harapfuye abasirikare batari bake, mu kwezi kwa kabiri barabandanya gupfa batari bake, mu kwezi kwa kane naho nyene baravuzwe, no mu kwa gatanu abasirikare bapfiriye muri iyo ntambara. Ubu rero niho aha mu mpera y'umwaka twasubiye kumva izindi ntambara zasubiye gukomera. Hari haciye igihe cy'amezi y'agahengwe aho biboneka kumenga intambara ubu zitumbereye kujya gufata ikindi gisagara gikomeye gira gatatu, igisagara cya Uvira ari igisagara kiri ku rubibe rw'u Burundi. Intambara rero zaje nyene ku mbibe z'u Burundi n'ibice biriko birafatwa, usanga ari bice byegereye cyane u Burundi. Hariko harapfugwa nka Ruvungi ivuga ko yafashwe ejo, ubu uwabaza ubutegetsi bw'abadede ngo abasirikare b'abarundi bari kugwa ku butaka bwa Kongo barimo barazira iki? Abadede bagusubiza iki? ndagira ngo abadutega amatwi yaba aherereye mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'abaherereye ku isi yose tugerageze tubane muri ibi biganiro. Hari amakuru rero wenda nanatangira ikiganiro cyanjye neza kugira ngo nkinjiremo neza. Ubwo turaza kugenda tureba abasirikare b'iki gihugu cy'u Burundi bari mu bice bya Kivu y'Amajyepfo bagikomeje kwicwa n'abasirikare ba M23. Noneho amakuru dufite izi saha nuko M23 yamaze kugaba ibitero bikomeye cyane muri Karemi, aho bivuga yuko ingabo z'u Burundi zamaze kugenda ziyahungira. Si Karemi gusa, ku munsi wo kuwa gatatu nibwo inyeshyamba za M23 zafashe umujyi wa Uvira,
ariko zimaze gufata umujyi wa Uvira zahise zitangaza yuko mu by'ukuri zihaye ubuhuru cyangwa se zitanze uburenganzira ku ngabo z'u Burundi ziri hano ku butaka bw'igihugu cya Kongo. By'umwihariko ushaka gutaha ku mahoro ahawe uburenganzira bwo gutaha ndetse nta n'icyo ari bubazwe. Ariko nyamuneka, niba izi saha tucyumva imirwano iri muri Kivu y'Amajyepfo, kuko ku munsi w'ejo nyina mwarabyumvise uburyo drone zahagurutse i Bujumbura zikajya kugaba ibitero muri Kivu y'Amajyepfo, ibi bigaragaza yuko n'ubundi ngabo z'u Burundi zigishirana ku butaka bwa Kongo. Muraza kubona mu mafoto turaza kubereka by'umwihariko bari muri groupe baba babibona, abasirikare b'Abarundi mu minsi 3 umujyi wa Uvira wafatwa, abasirikare b'Abarundi imirambo yabo iracyandaraye ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Ntabwo byoroshye rero habe na gatoya, birasaba yuko abaturage ari bo barakora umuganda kugira ngo barebe yuko abasirikare b'Abarundi bashyingurwa, kubera yuko yaba ubutegetsi bwabo bw'abadede, yaba mu by'ukuri ibikorwa bitandukanye bya gisirikare operation, nta kintu na kimwe bari gukora kugira ngo barebe yuko izi ngabo z'u Burundi zaguye ku butaka bwa Kongo bashyingurwa mu cyubahiro nk'abasirikare b'igihugu. Ikindi rero ngira ngo wenda turaye nk'ababerekera Kivu y'Amajyepfo, turi buze kuza twinjira muri izo ngingo neza 5 kuri 5. Reka turebe noneho amakuru duhawe na bamwe mu mboni zacu ziherereye mu gihugu cy'u Burundi, batubwira bati nyamuneka amakamyo menshi apakiye ingabo z'Abarundi yongeye kugenda agaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba, yerekezwa hafi y'imbibi n'imipaka z'igihugu cy'u Rwanda. Uburundi bushobora kuba bugiye gushoza intambara ku Rwanda nyamuneka, kuko mu bihe bitandukanye, ngira ngo ejo nibwo twababwiraga uburyo bita Zefani cyangwa se uhagarariye igihugu cy'u Burundi mu muryango w'abibumbye, avuga ati u Rwanda rushobora kuba rugiye guteza intambara y'akarere, rushobora kuba rugiye guteza intambara y'akarere ka Afurika y'Uburasirazuba muri rusange. Avuga ati bagomba gukumira hakiri kare nta kiraba. Ariko nyamuneka, u Rwanda nirwo rwohereje ingabo ku mipaka? Ese u Rwanda nirwo rwashyize abasirikare benshi mu kibira? Cyangwa u Burundi burashaka gushotora u Rwanda bigashiduka imirwano yabaye? Sibyo yuko wenda ubutegetsi bwa CNDD-FDD buyobowe na Perezida Evariste Ndayishimiye mu by'ukuri ikosa rikomeye cyane batakora, cyangwa se rikomeye cyane ushobora kuba ryabakora wenda kuba batekereza kuba barasa ku butaka bw'u Rwanda, byo ni ibindi bibazo. Aha rero mu by'ukuri igihugu cy'u Burundi mu gihe kitari bubashe kwitwara neza muri ibi bibazo bakomeje kugenda bahura nabyo, yaba ibibazo byo kuba mu gihugu imbere abaturage bafite ibibazo, yaba ibibazo byo kuba noneho izi saha inyeshyamba za M23 zaramaze kugenda zisatira imbibi z'iki gihugu cy'u Burundi, mu by'ukuri ibi byonyine birahagije kugira ngo byereke yuko mu gihe icyo ari cyo cyose iki gisirikare cy'u Burundi kitari buze kwitwara neza muri iki kibazo, bashobora kuza kwishyura ikiguzi cy'intambara kiremereye cyane ugereranyije nuko ibintu bihagaze. Uyu mugabo twatangiranye mu kiganiro yatubwiraga mu by'ukuri uburyo abasirikare b'igihugu cy'u Burundi bakomeje kugenda bagwa ku butaka bw'igihugu cya Kongo, barandaraye hose. Ariko amakuru turimo turakira nuko intasi za M23 ngo zamaze kugera i Bujumbura. Intasi za M23 zamaze kugera i Bujumbura. I Bujumbura bajyanyweyo n'ikirere. Nubwo bajya Bujumbura no hakurya y'imbibi z'igihugu cy'u Burundi n'igihugu cya Kongo, izi nyeshyamba zirahari, ariko bariyo mu buryo bw'ubutasi no gushakisha amakuru, aho bivugwa yuko nyamuneka mu byumve neza, aho bivugwa yuko M23 ijya kujya ku butaka bwa Kongo kujya guhiga FDLR, kuko FDLR niba hari umwanzi ukomeye cyane iyi M23 ifite, kuko mu binyacumi byinshi by'imyaka biheze iyi FDLR niyo yagiye yica abantu muri Nord Kivu ndetse inatera ubuhunzi bwa bamwe. Aha rero inyeshyamba za M23 zirimo zirasaba u Burundi kuba barekura cyangwa se bakura kwibere FDLR, noneho hakaba uburyo bw'uko habaho diplomatic argument, M23 ikaba yakumvikana n'igisirikare cy'u Burundi bagashakira hamwe igisubizo, by'umwihariko ariko FDLR itakiri ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Ikindi mu biganiro birimo birategurwa ni ibiganiro bishobora kuza guhuza abadiplomate bombi, yaba ku ruhande rw'igihugu cy'u Burundi yaba no ku ruhande rw'inyeshyamba za M23, aho bagira ngo mu by'ukuri baze kumvikana ku bijyanye n'uko imipaka ihuza igihugu cy'u Burundi n'igihugu cya Kongo yafungurwa, urujya n'uruza rw'abaturage rukongera kugaruka,
abantu bagakomeza ubushabitsi bwabo cyangwa se bagakomeza ibikorwa by'ubucuruzi byabo nk'uko byahoze mbere y'uko izi nyeshyamba za M23 zifata uriya mujyi wa Uvira. Ubwo rero mubyumve neza kandi mubyiteho, iki gihugu cy'u Burundi ndetse n'inyeshyamba za M23 mu by'ukuri birasaba kwigengesera mu buryo bukomeye cyane, kuko mu gihe ibi ngibi bitakorwa mu by'ukuri bishobora kuba byateza akaga gakomeye cyane. Ubwo ni ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi nyamuneka. Ariko nanone hari andi makuru dufite avuga yuko igihugu cy'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye akaba ari nawe mu by'ukuri urongoye iki gihugu, ayoboye abadede muri CNDD FDD. Mu by'ukuri hari amakuru avuga yuko ibintu byakomeje gukara ndetse no gukarata. CNDD FDD basubiranyemo mu buryo budasanzwe, biri guterwa n'iki? CNDD FDD bari gusubiranamo kubwo kutumvikana ku bintu byinshi. Mubyibuka neza yuko ubwo inyeshyamba za M23 zafataga uyu mujyi wa Uvira, abaturage benshi mu gihugu cy'u Burundi basa naho bahagarikiwe umugati, abandi bo ku ruhande rw'igihugu cya Kongo bahungira mu gihugu cy'u Burundi. Izi saha hari abakadire bakomeye muri CNDD FDD barimo baravuga bati, ese ubundi ubutegetsi bufashe icyemezo bugafungura umupaka ndetse bukanumvikana n'inyeshyamba za M23, igisirikare cy'u Burundi cyarungitswe mu Burasirazuba ndetse no muri Kivu zombi bakaba bakurwayo, ntago amahoro yataha? Perezida wacu w'igihugu cy'u Burundi atishinze Perezida Tshisekedi urimo urahangana n'abene gihugu, kandi koko nawe wabitega amatwi wabyumva ukabona yuko mu by'ukuri bikwiye kuba byakorwa kugira ngo barebe yuko amahoro yakongera kugaruka muri iki gihugu cy'u Burundi. Igiteye inkeke kandi gihari benshi bakomeje kugenda banibaza ni uburyo ibihugu bitatu igihugu cy'u Burundi gikoraho tayari imipaka ibiri yose ifunze. Yaba igihugu cy'u Rwanda, ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda murabizi neza ko imyaka igiye kuba ibiri imipaka ifunzwe, yaba igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo ariho bakuraga amarumpo, izi saha imipaka irugariye. Ukibaza uti hatabayeho kwihagararaho ndetse no gushukwa n'ibihugu bya gashakabuhake ari ibyo gihugu cy'Ububirigi mu bihe bitandukanye cyakomeje gushora bimwe mu bihugu byinshi bya Afurika mu ntambara zidakwiye. Mu by'ukuri bavandimwe Barundi, mu mwanya wahariwe ibitekerezo muratubwira, ese mubona atari amahitamo ya politike mu by'ukuri adakwiye ku bavandimwe b'Abarundi? Ngira ngo nyamuneka ni byinshi biba bikomeje kugenda bivugwa kuri ubu butaka bw'igihugu cy'u Burundi, ariko nanone tukiri aha ngaha mudukunde tuze kugenda tugaruka ku makuru akomeye cyane. Ni amakuru avuga yuko hari abasirikare benshi b'u Burundi bamaze kugenda bagezwa ku mipaka y'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ubwo imipaka y'igihugu cya Kongo n'igihugu cy'u Rwanda yose izengurukijwe abasirikare. Harimo haravuga yuko ingabo z'u Burundi zishobora gutangiza intambara ikomeye cyane. Ni intambara ikomeye cyane ngishaka kwirukana M23 mu mujyi wa Uvira, aho igihugu cy'Ububirigi ngo gishaka gufatanya n'igihugu cya Tanzania n'igihugu cya Kongo bagaforma operation, cyane ko ibikoresho babifite, bakirukana M23 muri uyu mujyi wa Uvira. Mwabonye Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitanga gasopo ku gihugu cy'u Rwanda ndetse banaha gasopo izi nyeshyamba za M23, bavuga bati nyamuneka mugombe mugarukiriza aho ngaho, mugomba kugira icyo bita ceasefire y'ako kanya, cyangwa se mukahita mwikura mu mujyi wa Uvira mwamaze kugenda mufata. Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero muri iki kibazo cya Kongo bigaragara yuko mu by'ukuri bari kuruma bahuhaho, ndetse Kinshasa yamaze kugenda ishinza Leta Zunze Ubumwe za Amerika yuko ngo yaba irimo irabembekerereza igihugu cy'u Rwanda, ko yaba iri kugenda gake, iri biragenda bigura intege, ntabwo ishaka kugaragaza yuko mu by'ukuri iki gihugu cya Kongo kirimo kirahohoterwa. Niyo mpamvu Kinshasa yasabye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'umuryango w'abibumbye muri rusange yuko bagomba gufata icyemezo gikomeye cyane ngo kigomba kuba cyatanga igisubizo ku bibazo by'umutekano muke biri hariya mu burasirazuba bwa Kongo ndetse no ku ruhande rw'igihugu cy'u Burundi.
ubu rero ngira ngo amakuru akomeje kuvuga mu gihugu cy'u Burundi yo ni amakuru menshi. Hari benshi bakomeje kugenda mbona bavuga bati ese amakuru turi kugenda tubona yuko ngo ikibuga cy'indege cya Bujumbura cyaba cyarashweho, nibyo aho nta realite irimo, nta kuri kubirimo. Ikibuga cy'indege cya Bujumbura amahoro arahinda, usibye yuko abaturage b'abarundi mu bice bitandukanye bo ubwoba ni bwose. Ntago wakicara ngo uvuge uti uratuje mu gihe aho wahahaga, aho wakuraga ihaho hamaze kugenda hafungwa, cyangwa se inzira ijya guhaha yamaze kugenda isibwa. Ibi rero ni ibigaragaza yuko mu by'ukuri iyi ntambara iri mu burasirazuba bwa Kongo ari intambara itoroshye, kandi itoroshye habe na gatoya. Intambara bigaragaza yuko yarenze kuba ari intambara y'igihugu cya Kongo, ndetse ubizi saha Uburundi nabwo bwa bwatangiye kugenda bwishyura ikiguzi. Ndetse mu kiganiro twababwiye turababwira yuko imirambo y'abasirikare b'abarundi baguye mu bice bya Ruvungi, ibice bya Kamanyora, ibice bya Sanje, aho hose haracyarimo imirambo y'abasirikare b'abarundi, baracyari muri ibyo bice byose rwose. M23 irimo iratanga amatangazo ivuga iti abarundi muze mutware mayiti zanyu. Hari amakuru avuga yuko abandi basirikare bagera kuri 300 bafatiwe ku mirongo y'imbere ku rugamba, bo M23 amaze kugenda ibafata, ndetse inagaragaza yuko igiye gukora amahitamo ashoboka kugira ngo habeho guhererekanya imfungwa babe bahabwa ubutegetsi bw'Igitega. Ibi rero ni ibikomeje kugenda bigaragaza yuko ibi mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Kongo ari ibibazo bikomeye cyane, ari ibibazo mu by'ukuri bitari buze kugenda byoroha, kubera yuko impande zombi zikomeje kugenda zatakana mu buryo budasanzwe. Reka tugaruke kuri iyi ngingo rero ijyanye n'uko igihugu cya Tanzania cyamaze kwiyemeza ko kigiye gufatanya n'igihugu cy'u Burundi mu kurwanya umutwe w'inyeshyamba wa M23. Tanzania gisanzwe ari igihugu kibanyi cya Kongo, kikaba igihugu cy'akadasohoka cyangwa se kibanyi kinafatiye runini igihugu cy'u Burundi, kubera yuko Premier Matieri cyangwa se ibikoresho byinshi iki gihugu cy'u Burundi cyakira, yaba mu buryo bujyanye n'ubucuruzi, hafi 95% bica hano kuri ubutaka bwa Tanzania byambukiye ku cyambu cya Dar es Salaam. Tanzania rero kubera kubura ikijyanye n'amasoko yabo, by'umwihariko nyuma y'ifungwa ry'inzira, nyuma y'uko inyeshyamba za M23 zifashe umujyi wa Uvira, Tanzania buravuga yuko ishobora kuza gufatanya n'igihugu cy'u Burundi bagahangana na M23 bakayambura umujyi wa Uvira, kubera yuko gufatwa kwa Uvira ni akaga gakomeye kuri Tanzania, ndetse bikanaba menace ikomeye ku gihugu cy'u Burundi nuko bo batabibona. Ni menace ikomeye cyane kuko bifite effect ebyiri kandi zikomeye cyane. Hari ingaruka yuko byamaze kugenda bituma abaturage bashobora kuza kubura imirimo kubera gufungwa kw'imipaka. Hari n'ingaruka z'uko umutekano w'igihugu cy'u Burundi ugeramiwe, kubera yuko uwo nakwita umwanzi w'ibihe byose w'igihugu cy'u Burundi asa naho yamaze kugenda yegera imbibi. Ibi rero ni ibigaragaza yuko u Burundi ntacyo busigaje, ndetse nta nicyo bukwiye gusigaza mu guhangana n'izi nyeshyamba za M23 mu by'ukuri zamaze gusa naho zisatira imbibi n'imipaka by'iki gihugu cy'u Burundi. Burundi rero ngana ku musozo, mu by'ukuri dukurikije abasirikare bamaze kugenda bagezwa hirya no hino ku mipaka ikikije igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya Kongo, birashoboka yuko mushobora kuza kumva intambara y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi, nk'uko mu bihe bitandukanye twakomeje kugenda twumva ama operation atandukanye. Iranga abadutega amatwi mu bihe bitandukanye twagiye tubabwira ama operation nk'izagiye zibera mu kibira ndetse n'izagiye zibera hirya no hino hatandukanye. Ibi ni ibigaragaza yuko nyamuneka ibintu bitoroshye kandi bitazigera byongera koroha habe na gatoya. Nshuti bavandimwe, ngira ngo nk'uko twamaze kugenda tubibemerera, mudukunde tugane ku musozo w'ikiganiro tuba twabateguriye. Nyamuneka mwe mudutega amatwi, icyo tubasaba ni ukudukandira like, subscribe ndetse mugatera na comment mutubwira muti ese mu by'ukuri ni igiki cyo guhindurwa cyangwa se na yahe mavugurura dukwiye gukora kugira ngo dukomeze tubane namwe mu ngingo z'amakuru atandukanye, by'umwihariko twibanda ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi.
ngira ngo naho tuba tutageze, tuba tugerageje kubatambaza ibisagara byinshi bigiye bitandukanye, tunababwira amakuru yiba bigezweho muri aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba. Twebwe rero reka dufate uyu mwanya tubashimire, tubifurize ibihe byiza, tubifurize weekend nziza.